Umugoroba mwiza wo ku itariki ya 17 ukwezi kwa 12 2025 aho muri hose mu bice bitandukanye bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri mu bihugu bituranye Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi, namwe mudukurikiye muri bihugu nka Belgique, Bufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada, mwese ndabasuhuza bifuriza ibihe byiza. Iri tangazo rikomeye cyane riturutse mu biro bya White House, n'ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ni itangazo rireba abanyarwanda bose. Muribuka ko hamaze iminsi hari umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze iminsi zishinja u Rwanda ko rwashyize ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse rwasabaga u Rwanda ko rwavana izo ngabo mu burasirazuba bwa Congo nyuma yaho M23 rimaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Ni byinshi rero byakunze kujya bivugwa, ndetse abantu batekerezaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba igiye gufata ibihano bikakaye cyane Leta y'u Rwanda. Ni itangazo nifuza ko twitsaho tukaganira mu rusange, mukaza kuritangaho ibitekerezo bitandukanye. Mbere gato yuko ninjira kuri iri tangazo rero, reka mbahe inshamake makuru agezweho mu kanya gatoya mu karere k'ibiyaga bigari yakomeje kugenda anavugwa. Reka mbabwire ko Tanzania yashyize abaturage ba Tanzania, ni ukuvuga Trump yashyize abaturage ba Tanzania mu gatebo kamwe n'ako Burundi. Nk'uko amakuru abivuga, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasinye itegeko rikumira abaturage bo mu bihugu bya Burkina Faso, Mali, Niger na Sudani y'Epfo kwinjira mu gihugu cye. Trump yagaragaje ko abaturage bateje akaga gakomeye. Perezida Trump kandi yashyize abaturage bo mu bihugu bya Tanzania, Nigeria, Senegal, Angola, Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Zambia na Zimbabwe mu gatebo kamwe n'ako Burundi na Togo, aho abantu mbarwa bo muri bihugu aribo bemerewe kwinjira muri Amerika. Trump yavuze ko ibyinshi muri bihugu byugarijwe na ruswa ikabije, inyandiko mpimbano ndetse n'ibyangombwa biranga abantu n'ibyerekana ko batigeze bakurikiranwaho ibyaha bitizewe. Akaba rero ari Trump yakomeje kugenda abigarukaho. Hanyuma ati tuzarwana kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso yacu. Guverineri wa Tanganyika, Guverineri w'intara ya Tanganyika mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yasabye ituze mu baturage bose bo mu ntara ye, abizeza ko nta ntambara AFC-23 izabageraho mu gihe igenda isatira iyi ntara. Guverineri witwa Christian Kitungwa yemeje ko intara ya Tanganyika izakora ibishoboka byose kugira ngo ibuze gucengera kose kw'inyeshyamba za AFC-23 muri intara ikungahaye kurusha izindi ku butare bwa lithium. Habayeho kwigira imbere nubwo habaye amasezerano, kandi ayo masezerano ubu u Rwanda rwahonyoye. Ati ntabwo tuzabyemera, turi hano kugira ngo rero amahoro n'umutekano by'abaturage bacu tuzihagararaho, kandi tuzarwana kugeza ku gitonyanga cya nyuma cy'amaraso yacu, kandi tuzaba turi ku mirongo yose y'imbere y'urugamba. Izo nyishyamba ntizagera muri ntara ya Tanganyika nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Mbere gato ko rero twinjira ku nkuru yacu nyirizina y'itangazo riturutse mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, ibyo ni White House. Babwire ko polisi yo muri Lagos yataye muri yombi umusore uzwi cyane kuri TikTok witwa Apela, amazina ye nyakuri akaba Habib Hamzat. Akekwaho kugerageza kwiyahura no gutwara imodoka mu buryo bushyira ubuzima bw'abandi mu kaga, bikaviramo impanuka ikomeye cyane yo mu muhanda. Iri tabwa muri yombi ryakurikiye video yakwirakwiye cyane ku mbuga nkoranyambaga ku cyumweru tariki ya 15 Ukuboza 2025, igaragaza Pela atwaye imodoka nabi ku muhanda rusange ari no kubitambutsa live kuri TikTok. Iyo myitwarire bivuga ko yateje impanuka ikomeye, ishyira mu kaga ubuzima bwe n'ubw'abandi bakoresha umuhanda. Itangazo ryashyizwe ahagaragara kuwa kabiri n'ushinzwe itumanaho muri polisi ya Lagos, Amibola Adebisi, ku izina rya komiseri wa polisi witwa Oluwindale Jimo. Yavuze ko ibikorwa bya Hamzat bigaragaza kugerageza kwiyahura ku bushake, ndetse bikaba byarashyize mu kaga gakomeye cyane abaturage b'inzirakarengane. Polisi yatangaje ko ukekwaho icyaha ari mu maboko yayo, kandi ko iperereza rikomeje kugeza amagingo aya. Iyo dosiye yamaze koherezwa mu ishami rya polisi rishinzwe ubugenzacyaha rikuru muri leta ya Sud, kugira ngo rero hakorwe iperereza ryimbitse, aho ibisubizo byaryo bizatangazwa nibirangira. Itangazo ryongeyeho riti uregwa azashyikirizwa inkiko zibifitiye ububasha hashingiwe ku mategeko yo muri iki gihugu cya Nigeria, Lagos. Hanyuma mu yandi makuru mbabwire ko hari amakuru ari kuvugwa twihuta cyane kugira ngo tugaruke ku nkuru yacu nyirizina. Mbabwire ko Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi ngo yaba yarashwanye na General Prime Niyongabo bapfa kutumvikana mu kwisubiza Uvira.
Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi biravuga ko yashwanye n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu General Prime Niyongabo nyuma y'uko inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23 zimaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Ku itariki ya 9 Ukuboza nibwo AFC M23 yigarurira mujyi wa kabiri munini cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kwirukanamo ibiro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ririmo n'ingabo z'u Burundi. Amakuru avuga ko ubwumvikane buke hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na General Prime Niyongabo bwadukiye mu rukurikirane rw'inama zahuje abayobozi b'igisirikare na guverinoma guhera tariki ya 10 Ukuboza i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. The Great Rex I ivuga ko Ndayishimiye ngo yashakaga ko ingabo z'u Burundi zongera kugaba ibitero bikomeye kuri AFC M23 mu rwego rwo kwisubiza Uvira, mu gihe General Prime Niyongabo we yasabaga ko ingabo zose z'u Burundi ziri ku butaka bwa RDC zicyurwa zikita ku mutekano w'igihugu aho gukomeza kwivanga mu makimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igitangazamakuru kivuga ko hari umudiplomate w'umubirigi wakibwiye ko ku itariki ya 11 Ukuboza General Prime Niyongabo yakoranye inama n'abakuru b'ubutasi ndetse n'abayobozi b'ingabo zirwanira mu mazi mu rwego rwo gusuzuma uko umutekano wifashe imbere mu gihugu ndetse no ku mipaka yacyo. Ni inama yanziriwemo guhagarika ibitero ahubwo ingabo ziri muri RDC zigacyurwa mu Burundi. Uwo mwanzuro icyakora ngo watewe utwatsi na Ndayishimiye, ahubwo ategeka kongera ingabo no gukaza ibitero mu rwego rwo kwisubiza Uvira. Uyu mugabo ngo yavuze ko yizeye ubufasha bw'Ububirigi na Misiri cyo kimwe ubw'ingabo za FARDC Wazalendo, Imbonerakure, FDLR ndetse abacansho bo mu bihugu bya Colombia ndetse n'Uburusiya. Ndayishimiye kandi ngo yagaragaje ko bakwifashisha ikibuga cy'indege cya Bujumbura ndetse n'ikibaya cya Tanganyika mu kohereza ingabo n'intwaro mu gace ka Mokoboro. Aka gace gaherereye mu birometero bibarirwa muri 20 uvuye mu mujyi wa Uvira, nako AFC 23 muri iki cyumweru ikaba yaramaze kukigarurira. Icyizere cya Ndayishimiye cyaturukaga ku nama yabereye muri ambasade y'Ububirigi i Bujumbura ku itariki ya 10 Ukuboza, aho ambasaderi wabwo na defense attaché muri ambasade bari baganiriye n'abakuriye ubutasi bw'u Burundi ku buryo bakoresha mu kwigarurira Uvira ndetse nuko byategurwa. Kuri ubu rero mu gihe Ndayishimiye n'Ububiligi bigishyize imbere gahunda yo kugaba ibitero kuri AFC M23, General Prime Niyongabo ngo akomeje kwitambika iyo gahunda bijyanye no kuba ingabo z'u Burundi zaratakaje abasirikare benshi cyane mu mirwano yasize Uvira ifashwe. Umusirikare kandi ngo abona bitakwiye ko u Burundi budakomeza gutakariza ingabo mu ntambara itari yabwo. Kuri ubu amakuru avuga ko mu ntangiriro z'icyumweru u Burundi bwatangiye gucyura mu ibanga ingabo bwari bufite muri RDC ziciye mu kiyaga cya Tanganyika aho ziri kwakirwa mu Rumonge mbere yo koherezwa i Bujumbura. Ibyo rero bikomeza kugenda bivugwa. Hanyuma tujye ku itangazo ryacu. Iri zina yaturutse mu biro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump ni itangazo riragira riti Amerika yiteguye gufata ingamba amasezerano hagati ya RDC n'u Rwanda akaba agomba kubahirizwa. Kuri wa kabiri umunyamabanga wa leta wungirije wa Amerika Christopher Landau yabonanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner i Washington DC, aho baganiriye ku mahirwe yo gukorera hamwe mu gihe RDC itegura gufata umwanya mu kanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye. Baganiriye kandi ku ntambara y'umurasirazuba bwa RDC mu gihe amakuru yaterutse gutera imbere. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro by'umuvugizi rivuga ko umunyamabanga wungirije yagaragaje ko Amerika yiteze ko amasezerano ya Washington DC yubahirizwa kandi agashyirwa mu bikorwa byimazeyo, kandi ko yiteguye gufata ingamba kugira ngo amasezerano yubahirizwe. Iri tangazo rigufi rikomeza rigira riti bumvikanye ku bushobozi bunini bw'ishoramari ry'abikorera atika kugira ngo bashimangire amahoro n'umutekano mu karere kandi bigirire akamaro impande zose. Abumva icyongereza basoma iryo tangazo rero mu by'ukuri ni itangazo mwabona ahantu henshi hatandukanye. Nabibutsa ko ku itariki ari kuwa mbere ndetse no kuwa kabiri itariki ya 16 Ukuboza 2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Therese Kayikwamba Wagner yagiranye inama zitandukanye zo mu rwego rwo hejuru n'abagize ubuyobozi bwa Trump n'inteko ishinga amategeko Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri izo nama yabwiye abo bantu ko umutekano wifashe nabi mu burasirazuba bwa RDC kandi byatewe n'iterambere rya M23 riherutse. Avuga ko yafashijwe n'ingabo z'u Rwanda bavana mu byabo abantu barenga 500,000. Yakomeje ashinja u Rwanda kurenga ku masezerano ya Washington ndetse no kudatanga icyizere ku mugambi w'amahoro wa Perezida Trump. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Kongo
Bivuga ko Minisitiri yishimiye amagambo yavuzwe n'umunyamabanga wa leta wungirije Christopher Landau bagaragaje ko Amerika yiteguye gufata ingamba kugira ngo hubahirizwe byimazeyo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'i Washington DC. Minisitiri Kayipamba Wagner kandi yagiranye ibiganiro byimbitse na Dan Dunham, umuyobozi ushinzwe Afurika mu kanama k'igihugu gashinzwe umutekano, Rudolph Attara, umuyobozi wungirije ushinzwe kurwanya iterabwoba muri NCC, umudepite Chris Smith, perezida wa komite y'inteko ishinga amategeko ibibazo bya Afurika, na John Tomaszewski, umujyanama mukuru muri komite ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Sena. Mu nama zitandukanye kandi Kayipamba Wagner yagaragaje ko yishimira umuhati wa Amerika mu kugarura ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impande zombi zagiranye amasezerano ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda, kandi buri ruhande hari ibyo rwasabwe kubahiriza muri ayo masezerano. Ikibazo umuntu yakwibaza, ese ubutegetsi bwa Kinshasa bwiteguye gushyira mu bikorwa ibyo rusabwa nko gusenya FDLR, ko nta na rimwe bwigeze bwubahiriza ibyo bwemeye na mbere hose ni ukubitega amaso kugeza amagingo yangaye. Gutega amaso kabisa. Bashobora kwinjira mu mujyi wari umaze iminsi warugaruwe n'inyeshyamba za M23, gusa ariko nakubwira ko ku munsi w'ejo mu rukerera kare cyane aribwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko zari zagiranye ibiganiro na M23. Uwitwa Corneille Nangaa ni umuhuzabikorwa w'izi nyeshyamba za M23 bavuga ko barwanya uburenganzira bwabo mu burasirazuba bwa Kongo, yaje gusohora itangazo rikomeye cyane mu rukerera abantu babyukiyeho ndetse batungurwa no kumva ko M23 hadaciye kabiri ihise iva muri uyu mujyi wa Uvira. Ni umujyi wa kabiri ukomeye cyane nyuma ya Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ukaba umujyi ufite icyo uvuze cyane ku bukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, bitewe n'uko hari ubucuruzi nyambukiranya imipaka buba ku mpande zombi kandi bwinjiza agatubutse kuri buri gihugu, yaba igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi, wari umujyi ukomeye cyane ku barwanyi cyangwa se ikuru ry'ingabo za leta mu gutegura ibitero bakundaga kugaba kuri izi nyeshyamba za M23 mu bice bitandukanye bari barimo muri Kivu y'Amajyepfo, bifashishije indege za drone Sukhoi 25 ndetse n'ibindi bitero byose byo ku butaka. Mu buryo rero butunguranye amakuru angeraho aka kanya, muze mvugana n'umunyamakuru wacu uri muri kariya gace, aravuga yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, nyuma yaho ingabo ze zikubiswe zigahambirizwa ku mbaraga zigasubizwa mu gihugu cy'u Burundi, bivugwa ko abandi bagera kuri 400 cyangwa se muri 400 bamaze kugwa muri imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Ejo bundi mu cyumweru gishize, ejo bundi ahangaha mu cyumweru gishize ubwo imirwano yari yafashe indi ntera hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta, ubwo harimo FARDC, harimo ingabo z'u Burundi, harimo FDLR. Bivugwa ko ingabo z'u Burundi nizo zari ziri imbere ku murongo w'urugamba, ari nazo zaje kugira zatakariza ubuzima bwinshi cyane. Hari n'andi makuru nahoze mbona mu kanya gatoya yuko abarundi benshi cyane bari mu kiriyo, ndetse imiryango y'abasirikare batangiye gushyingura buri umwe kuko ni benshi cyane baguye muri bitero. M23 yari ifite umuvuduko udasanzwe, yifuzaga gufata uyu mujyi wa Uvira, nubwo mu buryo butunguranye yaje kuvuga yuko hari ibiganiro yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baza kwiyumvisha yuko mu gushyigikira inzira y'ibiganiro bikomeje kubera i Doha mu gihugu cya Qatar bakwiye kuba basubiye inyuma bakava muri umujyi ugakomeza kugenzurwa na leta. Neva bivuga yuko nyuma yaho ingabo z'u Burundi zimwe zitazashyikirirwa igihugu cy'u Burundi zikomeje kuba muri kariya gace zifitwe na M23, bivugwa yuko mu buryo bw'ibanga yaba yarahamagaye witwa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakumvikana yuko bagomba guhamagara abarwanyi ba M23 kugira ngo mu by'ukuri barebe uburyo M23 niyo yagenza gahoro, hanyuma ibiganiro biri kubera i Doha mu gihugu cya Qatar bikazatanga umusaruro, kandi cyane cyane uhengamiye cyane kuri abarwanyi ba M23 ko ibyo bifuza ni ibintu biri clear. Ndetse bivuga ko Perezida Felix Tshisekedi yamwumvise vuba bitewe n'ubwoba, yaravuze ati niba bageze muri Uvira baraza gufata za Chopo, baraza gufata za Kalimi, baje za Katanga, hanyuma nta kindi kiraba gisigaye bazahita bansanga ngaha i Kinshasa, bibe iherezo rye ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nako byari bimeze kandi kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Nakomeje kubabwira yuko uyu mujyi wa Uvira ni umujyi ufite icyo uvuze mu buryo bukomeye cyane mu buryo bw'ubukungu ndetse n'urugamba, ariko nanone kandi ni umujyi uturanye n'umurwa mukuru w'ubucuruzi wa Bujumbura. Bivuze ngo kuva muri Uvira ujya mu gihugu cy'u Burundi hariya za Bujumbura ni ibirometero 25
ku muntu ushobora gukoresha wenda ubwato, ariko bikaba ari ibirometero bigera kuri 35 ku muntu ushobora gukoresha inzira y'amaguru. Bivuze ngo rero cyari ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Neva, ndetse bivugwa ko kuva Uvira yafatwa, Neva yakomeje gukaza ingamba z'umutekano kugeza nafashe ingingo yo gufunga uyu mupaka, bituma abanyekongo benshi cyane bari bari mu bikorwa by'ubucuruzi muri RDC kuva uwo munsi babura uko bataha. Ariko M23 yavuga ati aba ni abaturage, ni abaturanyi bacu, ni bagenzi bacu, ntabwo twabima uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo. Niko guhamagara Perezida Ndayishimiye, hanyuma bamwumvisha ko abaturage bakeneye gusubira mu gihugu cyabo kujya kureba imiryango yabo, baza kwemeranya ko bagomba gusubira mu gihugu cyabo, ariko uburenganzira barabuhabwa. Hanyuma Neva aza gusaba aba barwanyi ba M23 ko banamwoherereza za ngabo z'u Burundi zafatiwe ku rugamba. Igitekerezo M23 yumvise ndetse inamwizeza ko igomba kubikurikirana bikabyashyirwa mu bikorwa, ariko nayo ishyiraho ibwiriza cyangwa se isaba Perezida Ndayishimiye ko mu gihe yaba yifuza ko abasirikare bafatiwe ku rugamba, bivuga ko abarenga 800 bose bafashwe bugwate n'abarwanyi ba M23, nabo bati hari abandi banyekongo bahungiye mu gihugu cy'u Burundi, twifuza ko mwafungura imipaka nabo bakagaruka mu gihugu cya Kongo muri ya mujyi wa Uvira, cyane ko amahoro yamaze kuboneka kugeza magingo aya ngaya. Neva rero Ndayishimiye uruko kugera mu gitondo cy'uyu munsi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 2025, bivuga ko yahuriye na Felix Tshisekedi ndetse na Corneille Nangaa, barimo na General Sultan Makenga. Aba nibo bari kurwana ubutegetsi bwa Kongo, ariko igitutu cyabaye cyinshi cyane ku butegetsi bwa Kongo. Baravuga bati reka mu by'ukuri mwe gukomeza, ahubwo tutangire turebe uburyo dushobora gushyira mu bikorwa ibyo mwahoze mwifuza kuva kera. Ndetse ati ibiganiro by'Idoha birakomeza. Hari n'ari makuru avuga ko witwa Bertrand Bisimwa, uyu nguyu umuyobozi wungirije mu bya politike wa M23, we yamaze kugira Idoha muri Qatar. Muri ibyo biganiro bigomba kuberayo, gusa makuru tutabashe gukura ngo tumenye neza ni niba abahagarariye leta ya Kinshasa nabo baba baramaze kugera he, baba baramaze kugera Idoha muri Qatar. Ibutsa kandi ko uyu mujyi wa Uvira wateje imagara mu buryo bukomeye cyane, ndetse navuga ngo bisa nkaho byashyize igitutu ku gihugu cy'u Rwanda, kuko ibihugu bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, Denmark, Ubusuwisi, byose byagize gutya byandika itangazo rikomeye cyane risa nkaho ryanangiza igihugu cy'u Rwanda, babasaba ko bakwiye kuvana ingabo muri Kongo. Ingingo ariko u Rwanda rwakwinze kuvuga yuko ari rudashobora guha agaciro, bitewe n'uko rwagiye ruhakana kenshi cyane ko nta ngabo rufite mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ko bo bakomeza gushinja Kongo kwifatanya na FDLR, uyu mutwe w'abarwanyi w'iterabwoba urwanya umutegetsi w'igihugu cy'u Rwanda wagiye ukongeza ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Kongo, bagafatanya n'izo ngabo z'u Burundi. Bati rero mu kubura icyo iyo miryango mpuzamahanga n'ibyo bihugu bikomeye cyane by'ibihangange bivuga, yitwaza ku Rwanda rw'abarufasha M23 kugeza magingo ngaya ikomeje gukora utuntu twayo buhoro buhoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twitega iki rero? Twitega iki ku biganiro biri kubera Idoha muri Qatar? Twitega iki ku biganiro u Rwanda rwagiranye na leta ya Kinshasa bigizwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amasezerano amaze gushyirwa mu kone ibihugu byombi? Ese koko biraza gutangira gushyirwa mu bikorwa kuba uyu mujyi wa Uvira wamaze kurekurwa? Ni ikibazo buri muntu wese ashobora kwibaza. Namwe muraza kujya muri comment section muze kutubwira uko mubyumva muri rusange. Nkuko nabivugaga rero, ikinyamakuru BBC gahuza miryango cyandikira birumvikana hirya no hino ku mugabane wa Afurika, ariko cyari cyanditse inkuru yagarukwaga kuko Uvira amaze gusubizwa leta. Bagize bati umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko ugomba kuva muri uyu mujyi nyuma y'iminsi igera kuri 5 ufashe uwo mu mujyi uwo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ati mu tangazo ryo kuwa mbere ariko yatangaje mu gitondo cyo kuwa kabiri, umuhuzabikorwa wa AFC M23 Corneille Nangaa yavuze ko ibi biri mu rwego rwo gusigasira intambwe ziherutse guterwa mu biganiro by'Idoha muri Qatar hagati y'uwo mutwe na leta ya Kinshasa, aho bafashe amahame shingiro agera ku 8. Bivuga ko amahame shingiro agera kuri 2 yo
nta kibazo, ariko andi atandatu agomba kugenda aganirwaho muri hame kugeza ubwo byose bizajya ku murongo. Agize ati rero Alliance Fleuve Congo M23 izakura ku bwayo ntawe igishije inama ingabo zayo umujyi wa Uvira bijyanye n'ubusabe bw'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntiyavuze igihe ibyo bigomba kubera. Mbere Corneille Nangaa yari yaratangaje ko amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC yashyizweho umukono muri uku kwezi na Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi ku buhuza bwa Amerika atareba uwo mutwe. Nyuma yaho mu gitondo cyo kwa kabiri umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje video ku rubuga nkoranyambaga rwa X uko bigaragara yerekana imbaga y'abantu bari mu muhanda bagenda bafite ibyapa, bamwe bavugira hejuru bati dushyigikiye M23 muri Uvira. Ntacyo leta ya RDC rero itangaza kuri iki cyemezo cya M23. Kinshasa yakomeje gusaba ko M23 iva mu bice byose yafashe, ivuga ko ubusugire bw'icyo gihugu bugomba kubahirizwa. Nisobanutse neza icyateye M23 gufata iki cyemezo cyo kuva muri uyu mujyi wa Uvira yari yarafashe kuwa gatatu ushize, ariko itangaje ibinyuma yuko kuwa gatandatu Amerika yari yamaganye ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa RDC, isezeranya kugira icyo ikora kugira ngo amasezerano y'amahoro i Washington DC atangire kubahirizwa, no kuvuga hagati y'u Rwanda na RDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yavuze ko ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa RDC ati honyorwa rigaragara ry'amasezerano i Washington yasinywe na Perezida wa Amerika Donald Trump. Kinshasa n'inzobere za ONU bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 mu kuha imyitozo abasirikare, ibikoresho no kuha amategeko. U Rwanda rukabihakana, ruvuga gusa ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka yarwo. Kinshasa na Amerika bakaba bakomeje gusaba ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa RDC. Hagatonga Kigali n'izo raporo za ONU banashinja Kinshasa gukora n'umutwe w'inyeshyamba FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa RDC. Kinshasa ikabihakana, ikavuga ko nta gahunda ya leta iriho yo gukorana na FDLR, ndetse mu gihe cyashize yaburiye ko umusirikare wayo uzafatwa akorana n'uwo mutwe azabihanirwa mu buryo bw'intangarugero. Umusesenguzi w'umunyamerika witwa Professor John Stearns yari yabwiye BBC ko ufata Uvira kwari uko kwagura ubutaka bwa mbere bunini cyane M23 ikoze kuva ifasha umujyi wa Bukavu, murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo, muri Gashyantare uyu mwaka nawo waje kwiyongera kuri Goma, murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. M23 yafashe mu mpera za Mutarama ku kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025. Urumva ama operation atandukanye: operation yo gufata umujyi wa Goma, operation yo gufata Bunagana, operation yo gufata Bukavu Kivu y'Amajyepfo, operation yo gufata Uvira na umujyi wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo M23 mu by'ukuri uyu mwaka yakoze akazi gatoroshye. Hagati aho ngaho Corneille Nangaa yavuze ko M23 yafashe iki cyemezo ubwayo nk'ingamba yo kubaka icyizere mu rwego rw'amahirwe menshi cyane cyane ashoboka gahunda y'amahoro y'Idoha muri Qatar ngo igere ku ntego yo gutanga ibisubizo birambye ku ntambara. Yavuze ko mu gihe cyashize ingabo za DRC FARDC n'urugaga rw'imitwe y'abanyekongo ifatanya nayo yitwa Wazalendo hamwe n'abandi bafatanya nazo bashatse gufatirana ingamba nk'iyi igamije kubaka icyizere, bakisubiza ubutaka M23 yari ivuyemo, ndetse kandi bakibasira n'abaturage bafatwa ko bashyigikiye uwo mutwe nk'uko bakomeje kugenda babivuga. Yasabye ko abahagarariye gahunda y'amahoro bafata ingamba zo kwirinda ko ibyo byakongera kubaho, zirimo